Zamarere zaje. 1, 2, fire! Oya ntabwo icyanzanye hari vangura ry'amoko ntabwo icyanzanye hari no kwiyerekana icyanzanye ni kimwe gusa no kubohora igihugu zaharanira kugera ku ntsinzi zaharanira kugera kimwe gusa icyanzanye ni kimwe gusa oya ntabwo icyanzanye ari ugutata ubuyobozi kandi ntabwo icyanzanye ari vangura ry'amoko ntabwo icyanzanye hari no kwiyerekana icyanzanye ni kimwe gusa ni ukubohora igihugu kandi ni nziza cyane ariko yangirijwe n'izo mbwirwa naho namwe nimumbwire ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure mwe rudende bakiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politike ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi kuri uyu munsi wa kabiri w'indwi ni kwigerekerezo rya 17 ruhuma 2026 aho tugiye kurabira hamwe situation iri mu buseruko bwa leta yaranira intwaro rusange ya Kongo n'indwano zikomeye ziri kuvugwa mu bice bya Puezero Minembwe ndetse muri Yakutumba yatangaje ko ashaka kwisubiza bimwe mu bice bitandukanye birimo Mikenke. Ku murongo wa telefoni turi kumwe na mwana ndacu bikurikiranira hafi ugiye kutubwira situation iri Puezero ndetse no mu bice bya Minembwe. Bwana mwana ndake wiriwe neza? Wiriwe neza bwana munyamakuru, waramutse amakuru y'iminsi? Bo amakuru ni meza ariko hari amakuru twari tubonye bivugwa ko Puezero hashobora ko habereye urugamba. Turavuga tutirika tukubaze kuzo wamenye udusangi zagezweho bihagaze gute mwana ndaki kugeza ubu? Nibyo Puezero ku munsi w'ejo hari hiriwe neza. 1, 2, 5 yego urumva Puezero axe yari irimo ingabo za leta ya Kinshasa, ubwo ni coalition abarundi abatanzania wazalendo ndetse n'abandi barwana ku ruhande rwa Tshisekedi, mu gihe ikindi gice cya Puezero barebanaga bose bari mu ndaki cyari kirimo abasirikare ba ARC, ubwo ni AFC M23 twirwaneho bari muri mu ndaki barebana, ariko umuntu washobondi bari nko mu masaa 9 coalition ihitamo kuza kwataka M23 ndetse na twirwanaho ngo basohore muri Puezero, batangiza urugamba rwatangijwe n'ibitero by'indege by'amadrone kamikazi. Drone nizo zatangije urugamba, n'abari mu matrashe nabo bahita batangiza umuriro kuko M23 yari iri muri Puezero igisate kimwe, ikindi gisate kiri muri coalition harimo metero nka 800 kugira ngo babe barebana bose, ariko bari mu ndake baturiye nta numwe wari washotora undi. Bakimara yo kubashotora coalition itangiza umuriro, ibasuka ikibatsi cya drone M23. Izo drone uko ari 3 irazimanura ku munsi w'ejo. Drone za Kinshasa 3 zarahanuwe Puezero, biza kurangira rero aba basirikare bari batangije urubivye ibitero by'ikirere nta kintu bafashije, birangira M23 ndetse n'amadubu abakibagije abarenza imisozi 5 bava Puezero. Urabona ko n'urugamba rwatangiye kumvikana mu masaa 9, ariko bakubwira ko byageze mu masaa 12
umuriro wamaze kurenga hirya ya point zero, dore ko ngo abo barundi bari muri iyo myobo ya point zero harimo batashoboye kwisohokamo babuze inzira kubera ko niba bari bateguye ko bari telefone cyane mu kirere, mu gihe abandi bari kwikinga umuriro wa drone nabo bakaba bari kubagota ngo badivansingane. Kumba abahungu nabo bateguye umugambi w'uko indege izajya izamuka yose izagiraswa. Izo drone 3 zimaze kuraswa, bamwe bamanitse amaboko, abandi bariruka, abandi bafatwa amatekwa. Ni urugamba wavuga ko ni urugamba rwari rukomeye. Hari systeme ngunda gukoresha avuga ngo ihene yishyiriye mucoma. Nuko nguko byagenze point zero, nyuma y'icyumweru kirenga kuri antene hagenzurwa na coalition. Murabizi ko point zero M23 ihafata ndetse n'amadubu. Murabizi ko habereye icyo bita umuriro, hasigara abarundi benshi, hasigara amakajorite menshi. Izo kajorite zimwe zari zasigaye point zero, ari imwe muri izo kajorite zarashe n'umunyamakuru bita Maripo zimurasira hariya point zero. Ni urugamba rero ubona ko nyuma y'uko ikinyamakuru cyuriya munyamakuru cyo bita Murenge 5/5 yarashwe arasirwa hariya point zero, bakimara kuhafata rero umuntu wari uri hariya mu Minembwe yasohoye video y'uburyo nyine agaragaza ko point zero yafashwe. Video y'umunyamakuru Maripo yafashe ubwo yageraga point zero n'ubwo yari amaze kuraswa, ariko iyo video yo yagiye hanze. N'ubundi ntabwo bari kugaragaza video ya point zero, ntabwo bari kugaragaza video kuri antene badafite point zero. Ikigaragara cyo ni urugamba rwasize M23 ndetse na twirwaneho bafashe point zero. Murabizi ko habaye icyo bita gusubira inyuma, icyo bita bilateral. M23 isubira inyuma, isubiza ingabo zayo muri Uvira. Hari force zose zizamuka kujya gucecekesha abo barundi bari za Minembwe. Ni ukuvuga ngo ubu murundi wese uri kugira Minembwe imara kubitwa nk'akana gato, arimo araciririka kuko hariyo special force ya M23 bahuye kabisa n'uwo bita ingabo za General Sebatama. Urabona ko urugamba rwahariya urugamba rukomeye, kandi nyuma y'uko barasiye Kisangani ibitero by'indege ntabwo bikiri cyane, ariko nizigerageza kuza zirimo zirahabwa isomo ry'umututu. Bwana munyamakuru, nicyo nakubwira kuri point zero yamaze kuba tombe. Point zero ifite ikintu kinini cyane kuri point zero, gukontorora umusozi w'abaruta uri point zero. Ni ukuvuga ngo bapanze kuwa gatanu bapanze kuza kwigarura centre ya Minembwe, habura agasozi kamwe abo barundi ngo bagere muri centre ya Minembwe. Ntabwo bamenye M23 iturutse iraziba kubitisha inkuba, ndabirukankana bamenera ubusozi 15. Abari bari muri point zero bagumamo baragungiye, ariko kuva muri point zero nabo bapekuwe cyangwa se bakubiswe icyo bituruye no bakava point zero. Nikigaragara ko umuriro w'amadubu, umuriro w'intare ari umuriro wo kotera kure muri iriya misozi miremire ya Minembwe, kuko urebye uburyo kuwa gatanu amadubu yafashe ahantu bita Rwitsamuku. Abarundi twabonye video baboroga ngo M23 ngo imira koresha ngo intwaro ngo itaka bayikoresha ngo Rwitsamuku kiri kwatwika. Abandi bakavuga ngo mwazaga gukora icyo aho ngaho, mwari muzi ko muje kuri mariage. Abandi bakavuga ngo batwikishe nka wa muriro w'isodomo, batwikisha umuriro w'itanura. M23 ifite Rwitsamuku, M23 ifite point zero, M23 ifite ahantu hose ari très stratégique. Ni ukuvuga ngo M23 buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo itabara abaturage ba Mirembe irimo iragikora, kandi ni ukuvuga ngo barimo bararwana bisa nkaho bari kurwana intambara ya nyuma, kuko umurundi cyangwa izo coalition. Nubwo nanjye video nayibonye muri ya Kutumba avuga ngo abasirikare ngo bazarendo ngo buri kamandazi ngo yatanze abasirikare ngo kugira ngo bakore icyo bita ngo force speciale ngo baje kurwanya M23, ariko ngebyo ndabikunda. Nyine ihe niba yishyiriye mucomo kugira mucomo afata umwanya ajye kureba ihe n'abaga, aho ihe ni mwisaniye buriya mucoma ibaga ameze neza cyane. Bwana munyamakuru, yego, kugeza ubu watubwira ko cyase byaba bigaragara ko M23 yabishaka gusubira no mu bindi bice harimo na Uvira, cyangwa abo ni ukugira batabara abaturage bari mu Minembwe gusa? Yo M23 muri CCRF nk'uko babivuga, yo iri muri CCRF, ahubwo biba ikibazo wenda mukayumva muri ibi bintu iyo yatatswe. Ariko mu busanzwe
M23 yo iri muri CCRF bwana munyamakuru, ntago iri mu rugamba, iri muri CCRF, ahubwo yo yatatswe n'iyandi nayo ikora nk'akajeste mu kumva ngano naha byagenze gutya hanaha byagenze gutya, nuko gukumva urugamba wenda rwabaye icyo bita magasa cyangwa se urugamba rwabaye icyo bita kamena mutwe muri ibyo bice byose bwana munyamakuru. Yego mwana ndace twakubonye muri Nord Kivu mu minsi yashize, turagira ngo nawe dusangiza amakuru hari. Ese ho imirwano yararangiye cyangwa hari aho naho kugeza ubiri kugenda iba? Gatoyi ku munsi w'ejo nibwo barwanye, ni muri axe ya Masisi, ubu uciye za Cyugi ukamanuka za Buhongo tukagera muri axe habereyeyo icyo bita imirwano, ndetse muri iriya axe ya za Bukombo aho narindi muri axe ya za Rucuru ahantu bita Kishishe niho hantu haba ni mu ndiri ya FDLR, n'ahantu twakoreye n'ababonaga ko FDLR mu by'ukuri nazo zaje kumva inama ariko zigize abaturage, kuko kugira ngo hariya Kishishe bashobore kuhakura FDLR Kishishe ahantu bita Gatsiro, nukuvuga ngo babafatiye imigambi ko niba bishyuye ngiyo mu ntoki mu mashyamba, intoki zose bazikorera umuganda baziteme kugira ngo izo FDL zicwe n'inzara zizabura ibyo zirya zitangira zimanika amaboko, kandi ko kurabona ko biri gutanga umusaruro. Gusa tuzagera igihe hari izatangiye kwiripotinga. Yego turiyo rwose, twabonye abasirikare bavuye mu mashyamba barenze 7 bavuga ngo ubuzima bw'amashyamba burabarambiye, kandi abari ko barasa wagira ngo bagambaniwe barimo bararaswa babagezwemo icyo bita nyama. Gusa tuzagira igihe cyo kubiganiraho ahangaha kugira ngo tubahe amakuru. Gusa inkuru ihari nuko wenda nk'amakuru meza ku bakunda M23 nuko Rucuro ukagera Masisi yakuye abasirikare barenze 400, abasirikare bashya bo bita barekiri, inkumi n'abakobwa biyemeje kujya icyanzu bagakurikira Generale Sultani Makenga, yo bita ngo ni Generale wa Bitumba cyangwa se umugaba w'ingabo w'intambara bwana munyamakuru. Yego mwana ndacu urakoze cyane, reka dusoreze ngacu gushimire cyane. Asante sana kabisa.